дар хоҷагии Кенҷа Назирови шаҳри Турсунзода маҷлиси солонаи аҳли заҳмат баргузор шуд ки дар кори он раиси раёсати кишоварзӣ Ҷаҳонгир Равшанов, собиқадорони меҳнат Иброҳим Ҷамоатов ва Нурмурод Қурбонов ҳамчунин саҳмдорон иштирок карданд. Тибқи маълумоти раиси хоҷагӣ Файзулло Ахмедов, имсол кишоварзони хоҷагии Кенҷа Назиров дар майдони 157 гектар пахта кошта, аз ҳар гектар 25 сентнери ҳосили фаровон ҷамъоварӣ сохтанд ки ин 110% нақшаи солонаро ташкил медиҳад. Аз рафти кори яксолаи деҳқонунӣ хоҷагии Кенҷа Назиров, раиси раёсати кишоварзӣ Ҷаҳонгир Равшанов фикру назари хешро баён намуд. Хоҷагии Кенҷа Назиров дар соли 2017 нақшаи барраро, нақшаи пилларо, нақшаи ба пеш гузоштаи пахтаро ва тамоми намуди зироатҳоро беталоф ба пуррагӣ иҷро карданд ва тавонистанд аз қарзи инвестиционӣ ки дар ино маблағгузорӣ мешуд бо пуррагӣ кам карда ва захираи соли 2018 низ аз ҳозир дар худ нигоҳ дошта истоданд. Дар ҳақиқат хоҷагӣ бо роҳбарии ина Ахмедов Файзуллохон ки дар ин хоҷагӣ роҳбарӣ мекунам, бо маслиҳатҳои шумо, бо маслиҳатҳои соҳаи мутахассисони соҳа корро ба роҳ монданд ва ҳар як маслиҳатҳои муфиди соҳаро ба худ гирифта аз рӯи он кор карданд ва тавонистанд сарбаландона ҳамаи нақшаи ба зиммаи худ гузошта шударо иҷро намоянд. дар воқеъ нисбати дигар хоҷагиҳои кишоварзӣ нишондиҳандаҳо аз қабили иҷроиши пахта, пилла ва баррагирӣ дар хоҷагии Кенҷа Назиров барзиёд иҷро шудааст. Имрӯз меҳнатҳои аҳли заҳматро қадрдонӣ карда ба 50 нафар тӯҳфаҳои хотиравӣ аз қабили гилем, телевизор ва дигар мукофотҳо қадрдонӣ карда шуданд. Чунин қадрдониҳои маъмурияти хоҷагӣ боз ҳам аҳли заҳматро ба меҳнатҳои софдилона ҳавасманд менамояд, гуфт раиси хоҷагӣ Файзулло Ахмедов. من امروز خوجگی کنجا نظیر پا مجلس سالانه جنبش شده گذشت، جنبش کردیم. این سال ما 2017 با چی نقشه‌ای که مقامات شهری ترسونزاده در پیش ما گذاشته بود ما سربلندانه اجرا کردیم. من پخته است 10%، پیله 100%، نقشه برگری 100%، آبونه 100% ما نقشه اجرا کردیم. من امروز دیدید که من برگادیران پیش قدم، اوچه‌های پیش قدم، میخانزات‌های پیش قدم، سر اگرانو متخصصایی که در 2017 در پخته خدمت کردن، همشون من گلیم، تلویزور، من کوتا مکافات دادیم. من دیدید قریب من 40 تا قالین، من تلویزور، اینا همیشه من دیدید که همیشه ما چی کردیم؟ مکافات دادیم. من وعده می‌دهم که 2018 چی نقشه که مقامات شهری ترسونزاده در پیش ما گذاشته است ما حرکت می سربلندانه این زیاد اجرا کنیم. لیکن یک چیز من گفته گذارم که من همین سال رئیس شهر محترم سیجادین سالونزاده در خوجگی ما 6 بار آمدن. هر یک آمدنشون میگفتن که چی کم بودی؟ آب، سالارکا، دارو. لیکن در حقیقت دستگیری کردن مسئله آب، در اداره آب سپارش دادن، مسئله سوزشواری، مسئله مینرال اودابرین آذوقه چی دستگیری کردن که ما همین درجه با اومدیم. لیکن حرکت میکنیم که 2018 هم خیل ما چی کنیم؟ جنبش کنیم. бинобар иттилои намояндагони раёсати кишоварзӣ дар хоҷагии Кенҷа Назиров ҳар ваҷаб заминҳо оқилона истифода шуда аз майдонҳо ҳосили фаровон ҷамъоварӣ карда мешавад. деҳқонони хоҷагӣ аз обу ҳавои мусоид ва иқлими мӯътадили кишвар самаранок истифода карда аз хоки сияҳ зарӯёниданд ва барои иҷроиши дурнамои нақшаҳо саҳми арзанда гузоштанд. Собирҷон Саидов, Зафар Асанов барои ҷанбасти ҳафта.